Sad Memorial Secondary School Chuburara ni ishomero rya government kandi ni ry'ishomero ryo kubanza rya senior kutandikaho muri district ya Kasese bwanyuma yo kutandika mu mwaka gwa 2024 ombotware bw'umugenzi president Idi Amin Dada obwa hati ryo mu mberambi kandi kirone kiteganise by'ubwegese ahishomereri. It has produced many leaders in this district, MPs, Major Generals. It has also produced Lieutenant Colonels and Colonels, Brigadier Generals who went through that school. But when you look at the structures there, the structures are very wanting. Kulira bubi okusula wasi kubanga ebirwadde nga senyega biki bya bitukwate nnyo tulina okutya kungi nnyo kubanga enkuba wetonnya olusi olumu tusenkuka ne tugenda obweru ba mu makirasi amalala. Ishomereri ly'enabeegi abina obulema ha mibiri yabo kandi nibagira ngu embeera y'ishomero rumu ebateganiise obumwe kandi abana nibetenga remedial work so nibetenga obumwe kubagarukiramu kubashomesa ari bakuba batacenga so nibete bariho umurimo mwingi kita batakurebe bitabyitu bine ntanisa by'abandi eba kweta niba twine mpandika yiteba kweta braille but not season zinankani zinteganisa munonga kufuna nyine kubanza nagenda ari teacher kozi nibanza sitamo mu class mpurikize byakutebya kugamba after then ngenda hari teacher anshoboreraje nyon indi mwana watakurora itwenda government yetanke ebitabu ebyaite bya general science tuli muntu tungo obuzibu nko mu physics biology na chemistry kijwere mu chemistry bakangambira mbundro inge basen bana kandi basen bana inali ntamanyire kandi intali ntakuweza kandi inali ntaino magezi gona mukuru w'ishomerera Isaac Masaba nagira ngo yireho imbere y'ishomero rumo binena n'ikizubu cy'amizi okuba nti amazzi matono mu kitundu kino tusanga obuzibu okufuna amazzi agakozesebwa abayizi tulinawo borehole emu naye ng'oba oli awo we tuba twalyongeddeko endala kiba kituyamba. Enyumaho sadi yale gwiri na performance yale takukora bito myaka ebiri sazuna tukugambira enyumaho kalikira muyeji batandikira empyaka abana ba sadi secondary school hati mbagenda kamasomero agandi nabuntu basana abana bihanga amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi omuri Kasese.